ali mogu im poručiti malo da snize ton i što bi se reklo u onom vicu, šare malo, brate. Šare malo. Dakle, šalji malo tog. Poručujem to da je antifašizam kojega... Više sretan kad budem se vozio da li autocestom ili bio u ovakvim posjetama pa vidim se ove pašnjake i livade da su zapravo u funkciji onoga što je, da imamo sustav krava-tele, da imamo i ovce i koze i sve ono što... se tu nekažnjeno to meet our commitment to our citizens, to resolve, to preserve, and even more, to develop our welfare state. I think that it's our task in Croatia and in the whole Europe, because people must trust us.